مثل بادام دیارم کانی بادام گل کن تو مثل بادام بادام دل و جانی من گل کن ای کانی بادام بادام دل و جانی من گل کن ای کانی بادام کوچه هایت پر آدم آدمانت خوش قدم کوچه هایت پر آدم آدمانت خوش قدم میوه هایت مثل قند زن کانی بادام میوه هایت مثل قند زن کانی بادام دیارم کانی بادام گلی خوش روی بادام دیارم کانی بادام گلی خوش روی بادام بسی تو را سرایت حافظ از کانی بادام بسی تو را سرایت حافظ از کانی بادام دیارم کانی بادام گل کن تو مثل بادام دیارم کانی بادام گل کن تو مثل بادام بادام دل و جانی من گل کن ای کانی بادام بادام دل و جانی من گل کن ای کانی بادام بسی تو را سرایت حافظ از کانی بادام بسی تو را سرایت حافظ از کانی بادام шумо дар хориҷ зиндагӣ мекунед агар тӯю маърака доред барои сабти баландсифат ва нархҳои дастрас ба наворбардорони ватанӣ муроҷиат кунед наворбардори касбӣ санҷар медиа имрӯз имконият дорад ки дар шаҳрҳои санкт петербург ва москваи федератсияи русия тӯю маъракаи шуморо дар сатҳи аврупоӣ бо маблағгузории тоҷикона сабт кунад фаромӯш накунед барои оне ки рӯзҳои хурсандӣ дар хотираҳо нақш банданд онҳо бояд хело хуб наворбардорӣ карда шавад пас санҷар медиа дар хизмат шумо мекунед роҳат телефон барои тамос +7 977 681 43 22 +7 977 681 43 22 тӯю маъракаи шумо бо студия санҷар медиа боз ҳам зеботар мегузарад کانی بادام عزیز هستی تو یک تا در جهان نوجوان هستی به چشمو لیک هستی باستان شاد و خورم باشه ملکی عزیز و نامدار تاجیکستان را توی یک گوشه زیبا بهار شاد و خورم باشه ملک عزیز و نامدار تاجیکستان را توی یک گوشه زیبا بهار کانی بادامی عزیز هستی تو یک تا در جهان نوجوان هستی به چشم و لیک هستی باسان شاد و خورم باش ای ملکی عزیز و نامدار تاجیکستان را توی یک گوشه زیبا بهار شاد و خورم باش ای ملکی
بادامی عزیز هستی توی هکتا در جهان نوجوان هستی با چشم و لک هستی باسام کانی بادامی عزیز هستی توی هکتا در جهان نوجوان هستی با چشم و لک هستی باسام студия Санҷар Медиа тақдим мекунад. агар шумо хоҳед ки тӯю маросимҳои шумо хотирмону беҳтарин гузарад, пас ба студия Санҷар Медиа муроҷиат кунед. сабти навор бо формати Full HD сабт карда мешавад. рақам барои тамос 98 867 94 94 98 858 39 39. нишонаи мо шаҳри Конибодон дар рӯбарӯи мағозаи Мерос дар бозор. студия Санҷар Медиа